Hadian ke jing yakun baman kapor, banwat kilat kilenti banyok kenduk bat kibor day pet yaki kam surok kali, kam tam halor ka jing sniu jendai ka surok kali, kabajlan kumba prapau kilometer na umsning sya jagi road, ne ka UG road. Na kaliang ka nyautrap Acik National Movement Ribhoi District Unit, kalayok kenduk markmat bat usembut Menteri Rangbak ka Jelau ba Preston Tensong, uba longru Menteri Ketenat PWD, kata ha sau tarik naiwing ha Shillong. Ha ka jing kenduk bat ubak Preston, ka HANM kala IT da ka Dorcas, ban penpau ya ketika jing sniu ketika surok kali, bat ka belah sa teng bun pau teli kisnem, klem don kano-kano ka jing shimkia na kibor sorkar, ban shna penbha ya ketika surok kali, ka belah tak bat wan ra jing syaki pau teli kisnong, ha ki babun kiliang. Kat kum ka jing kren ubak pateng mersing, ulayathu ba usembut Menteri Rangbak ka Jela, ulah kubur ya ka ka baka seng kalaut, bat ulah ai ka jingkermen ru hau neusnam arjar arpuway, kata hau benai nok pra, angkat tender no ya ka jingshna ya ketika surok, bat lamang ru tang 20 kilometer ban shna ne siang rong temai. Kata nadu umsning hadu sonidan, kabadon hapok ka 20 kilometer. To nakaliang jungi ka seng SNM Ribhoi District arangkat ka jing adon lang bat ka SNM Mawati Zone agar ka sengi. Ilawan bania kendu ya i Deputy CM iba Preston Tensong bat nagalang kaseng ilawan bu ya ka memorandum agabai dei ba ka surok Mawati kata nadu umsning jekirut sadu umsiang ba nagalang kaseng ngi lawan ban bu bat ban penpau sa i Deputy CM ba nagalang kaseng ngi kwa ba nginio lo ikra surok ka ba thamai lane kata surok Mawati namar nagalang kaseng ngila saukhya adu kata-kata haba nyu iya ka surok Mawati adu kano ka jinge ba ka jingjar ka bau paiba uya kendu dehre ka sngi ngi sau komen ba ngilayo ban wanbu iya ka memorandum Saudi Peti Chief Minister idap ka mensim ka ba sau komen hadin ba ngilayo ban ya keren ban ya penbek nagalang ka jongi ila ya ka asuran haga ba ila kular Ahmad jungi ka seng yong ba ya kan ka surok Mawati ladeb ban sengson 20 kilometer kata nadu umsning hadu sonidan bat ila penpau ru hangi kaseng yong ba haune u Disember menta usnem insakot ya ka open tender bat ngirengai skam ba kanlong ya ka ba Deputy CM ula keren bat nagaleng kaseng hoi kanom kut ba tangan ka sengi ka bangin kut lo bangin suwan bu tangka-tangka memorandum Henry ngidang ya buddin ni kena ka kamba kumba i Deputy CM ila penpau ha kaseng ba nginget ba kata ka 20 kilometer kanwan haune usnem ubanwan bat ngai ka burom so Deputy CM ba ula kular khmat ngi kaseng bat ngidange skamru ba kanlong kumta khnang ba upai ba jogadong ba kathany Mawati unio ya kara ka jingsuk ha ba ulai uwan namar mentala da ki posnem nyo i ba kana ka surok kala sniu sebapalat bat ngikwa ban penpau syai ba kumba i Deputy CM ila keren syai khmat kaseng ba ngim kwa ba insukuran daga ketin hare ngikwa ba kanda urlong ka kam namar ngim kwa syu ban yo i ba kane ka surok Mawati kan kela ka isu politik kata kadai ka bangi yo i ba haman badon ke election ba bun ki kandidat lane ki MLA ki kular sikipai ba bakin penyo ka surok henry ka basusi kalong ba hadu mentau pai ba jong gadong ba kathany Mawati umsyam layo ka surok dengan ngai skam ba kane ka kenti nagaleng kaseng ngila ya syakmat bat ngila buddin ni kane ka surok hadu ba ngilayo ya ka jubab nau Deputy CM wong ba uneu Disember bulan mentan khot no ya ka tendar tegade-gade ka message ka ba ngisukumen nagaleng kaseng nya ga burom syai Deputy CM bat ngingai skam ba kai ka ba ila keren nginget bakan long bat nagaleng kaseng nginang buddin nang syakmat haga bay day bat kane ka surok kublai